Mikovo Mingi yiwetekana imwe itumite Ngalama ya Mikalile ikiendeeya kwitha yiulu uneni wa amwe enenthi na atetei makisi amwe enenthi musyini wa Wote kauntini ya Makueni menda silikali kati kuolanga Mikovo ile ikutuma nzyawa sya uneni iyithiwa na ivinda yumu ki Mikalile kale pchalo wa mutunga. Mithenya kauta mivituku unenenya yiulu wa Ngalama ya Mikalile no sumbikite muno mbono sya kiuteti sya milengo yonthe yoteti vanthi ya Kenya. Unenenya ulayu ona enenthi na atetei makisi enenthi makete Kuwetekana maundu ti masio. Joseph Kioko ni mwenenthi Makueni aingi ula wa muteti nthini wa kivila cho MCA kuya kitise ni wawetekana silikali wao yini wende na kusu sya ngova kuma kwi vengi ya dunia na ingi kuma nthi syanza mbesa ila wawetekana sietumika nai na kutia mwenenthi na ivinda yumu ya kwithia ni wenda silikali wa saloni wikithia kana mbesa isi ni syatumika yana kwa yana kutethesya mwenenthi indi ti kuthi nthini wa mivuko ya amwe avuthu. The moment was loan muno ona musyini ni withia tuna kwiva Makueni saingi ilika kwivithela andu na uyati wa yambe yotapiwa kunthi wiki ndio kitakitwa nthi withia ni tuna otapiwa sindu ta airport tuna otapiwa sindu ta port na sindu ingi mbingi sya take development ona ngina expressway na SGRS withana tambe otapiwa nikenda tetu ngoza mina kuwekwa loan yesu kukila ndono kule silikali yoza loan ne dhiki ya maunduni teke kona loan itumika nai tiniti kona wanene yangi maithi shopping mall maka wanga ngongwa na sindu sya milioni 5 kusi ndu izu nizesu utuma loan itaivika. Justus Mutukula na kene muteti waki sya enenthi kumava Makueni ni wawetekana silikali ke uvaluka mutekoni wa vengi munene wa dunia na nthi ila sikeo makovethia kwa kusukumiwa mongelekoti kenda kwithia loni ii na kelengese kiu mwenenthi akikwithwa muiyo pesa manthi sanza ila ni bomb ya IMF na ile to World Bank onengi sa China katika loans hizo ni binyete mwenenthi nundu ila sie kwetu ku serikali yewa be watana munenga loni ino tienda mwamba chekoti wake na mwikekena na sindu hizo nundu serikali longena yalese ma institution asuma IMF na World Bank mukatunga pesa iyata ni makiya kwasya niti kuongela taxation ibinya mwenenthi tienda kwasya kana umuthi ni twasya ko niti binikie muno pyo na nongi na serikali ithukise kio cha nenthi ni kwithwa koti ula ukande na kuma kwa excess duty housing levy VAT isabatie muno pyo na yu serikali nongi na revise katika finance act na bitu kibiwe nigenda ivinda yingi together ti apimyeku kakavinda kavuthu itina wa musumbi Ruto na kenthini wonenenya wa imwe imwe na isesi ya mauvo muthenya wa wachumwa kwikithesya enenthi maundu ni meoseova ikulyo inene ikitiwa naindi ila maundu meoseova nundu ivatialite myaka 3 nthi ya Kenya isiokiosa kwanine. Caleb Chalo, Mutongo TV, vilingi wa mauvo.